Sajibu Noma Pan Sarah Bagi Thermanga Simanipu Mapam Kara Parks and the Pantuna Cray. Any ASEAN Business Summit is in the Tratuk in Masinini Summit Numita, Aruba Numita, Aircraft Amazon, Masik Allied Sectors in South Matan Kanagray. Amazon Zilibam the Kanagum Amatan Aranba Pau Santokuna, Kanuki Iran Sagat Pigano Hina COC in Apple Taway. Mayam Kurumzari, Adoni Miribus Impact News ni, Aitakalam Siam Kan and House Punjasi Pawgi, Marba Pau, Miam the Pizari. Sajibu Noma Pan Bada Pangtuna Batarum, Sajibu Sera Bangasi, Tampaki Mapum Kayada, Mapung Fana Pangtuna Cray. Sanabiki Oiba, Toromama Oina, Sera Bakumaingasi, Miamna, Harau Tayamagalina, Pangtunaki. Toromasiki Saruk Oina, Miamna, Namzabamana Sing, Hiram Neram, Sana Taknaba Polam, Lining Tauda Katli, Tungda, Nintina Tong Taklaba, Matil Koisang Yungi Tongalda, Mairaga Lunena, Lairuk Katuna, Kumayasi, Pangtoki. Bigli ba angang yauna mipung khudi makki oina cherau ba komayasi yam nungai ba komai mas oiri sahi gi ahu ba komai ni suhairi ba cherau ba gi saruk oina miyamna ayuki saklen sarba matungda manana pasing da kaduna lai khurumduna komai asigi nungai ba amat oina phongdong nei komai siga mari lenana impact news ki akhana report Sajibuki Noma Panbada Haraba Kumai Sajibu Charawa, Masi Manipu Pumada, Jati Madi, Kanguki Kenaba Lakena, Yamna Harau Yamago, Lena Pantoli, Kumay is the Miam Kari, Pori Bagi have do Miam, the Ming Taminasi. I see Tera the Guinea, Mari Mar from Money, Asiam Nungai. Sahi amagi amuk pangan changing tawai ni pero basi yamna sahi amagi oiba yum kai loina sengdoga ko agi nawak inong noba afaba amani heni lokse ani thokpase adum matam amada am khatang gore kani na khalle hoji pogidi tangkai ki sang le asu Abu Kaning Mane, Isai Kong, and Abam Levaki, Sidoina Potare. She is a cocktail token of Hatomal and Nito was a Karamana Chumino di Cangredo, Anna Tombo Taure and she Hoygido. No pan was out behind Nina, as no pan being a sea. I go in a meter going, I pass Kong day. Zero was there, Taygudi Dungare. Zero was there, Hoy Manipu, New York, and the Mahaman in the call, quite Yamtino idea, one of that. Quite didn't know I had the Hoy Mayam, so I pull up Punmina or Cormina was so was a Siam no idea. Like that, my take is the pull up Pujan and Kale or Candidate. My take was a moina. Commander Rahul Kaur. Jamsi no I for kay no ga mi me am pulla ga Manipur masa me am pulla si sing ka kami no phang ya dar. Ai di prop ngasi mai tai chara ko je. Sida prop pulla ga prop taw wo em ta di amuke no ngai ni na khaje. Ai Monica Kaur. Hairang oi thong de chara hula ko yam no ngai. Sahi ma gine na mayam ka nei na chingare ni. Ai di pai puna tor mane no ban ba se dum law ama ai ju khang de. Pulla no ba pam ba di le du da su akoi na di mi khuding de hai bangam da bani na kan nungai am si di lau tre lai ki ti ka nang ga lau ka ki sap ma nei de do ma khoi gi sung sai gi kai hai ta sap ma nei
अमतंग ओइना पुनबा हाइबसिना हाइदि मयामगी ग हाइतारे अपुनबा हाइबसिना पादम ओइरकदोइनिना मयाम समाज अमनि खतबा हाइबसे अदुदुना अपुनबा नो अमतंगदी ओइना ओहनि सजीबुगी नोंग पानबद पांथोबा सजीबु चेराव ngasi मणिपुरगी मफम क्यादा हराव त्यामबग लोइना पांथोली कुमे सिगी सरुक अमोइना सिंगमैरोंग लेरिबा चेराव चिंगसिदा म्यामना जात मदि कुचु कुमेंगी खेनाबा मत लेतना हराव त्यामबग लोइना चिंगादुना कुमे असि मपुंग फाना पांथोली नागलमरोंदा कुमे असि अनि थोपगी पिबम मलाकपसिदा तिलबा म्याम असिना कुमे असि अमतोइना पांथोक्तुना मणिपुरगी लेरिबा म्यामगी अपुनबा वखलनोमा सागछि हाइना म्यामना थमलगली कैमरा पर्सन विश्वजित नामर पुगलोइना पाउदम जरिबा भक्त ट्राउमल पे न्यूज चिंगमैरो उत्तराखंड सना कोनुना सिलगा चेराव सैथाबगी थरम ngasi पांगथोखरे थरम असigi सरक am oina wahengmam saw maiteibu sai asigi sawnga kunthraum derak suba सैथाब oina khankhre पैलेस कंपाउंड लेब उत्तराखंड लेदा चंबा थरम अमग लोनेना माइदिंग लेसेम सना जावबना वहायमम साव मैतैदा सैथाबगी मिंथोल सिनखी लोनेना सै असigi ओइबा थबक थरम सिंसु खनकी ngasi थरम अदुदा सना कोनुंगी अंगमथौ फामनाइबे यावना उत्तराखंड लेगी थौबुरोय कयासु सरयाकी पाउमिसिंग उनबद लेसेम सना जावन हाय सही कयागी ममांगदगी सोइबे याद्रब थरम अमा ओइना सैथाबगी थरम असि सथदुना लाकली नाकलमरोमदा ngasi मणिपुर पांगथोकलिबा सजीब नोमा पानबगी चेराव लाकपदा नुंगाइबा फोंदोकी अमदी कुमई असिना लाकपदा लमदम असिदा लेरिबा मिपुम खुदिंगना नुंगसी सानना पुक्सेल तिनना लैमिनसि हाइनसु पाउजेल पीखी करीगदमुदा सैथाब ओइनो हाइबा मतमदा मसाइगी पना लाकपा मरीना पाइरगा लाउरंबा सैसे थादो हनग्रगा मसी तोगा सैसे थादोगा सै थाबा सै थादोखरगा कोगी मी अमा खंगना लैबाकी कई हाइनी सही हौबा सिमियामदा खंगंदना अदगी लैबाक सिगी अवा अना पुदना अदुगा पुरीबा मीदुगी ममिंगदुदा सही दुमसु मागी कुम हाइदना से हियांग लोई इहाल हालना थागिमनिना हियांग लोगी कुम हाइदना समाइना इनिंगथौ कियामबगी मतमदगी हौदोखिबा सनबी दु मसी फावबा कायदना कुगी सैथाबा इबा थौरमदो ngasi पांगथोइबसिनी नॉर्थ ईस्ट ASEAN बिजनेस समिट सिने तरातर की ngasi अरोबे नमिता एग्रो एंड प्रोसेसिंग पोटेंशियल एंड चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट एंड बायोसेलर मीट की मतंगदा खननखरे एग्रीकल्चर मसुंग मसिगी एलाइट सेक्टर सिंग साखरनबा साखरमतना इंडिया की अवानोप स्टेट सिंगी तुंगी साखरनबा लंबी अमा ओइगनि हाइना ngasi मिफमद्र सर याकिबा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मेंबर सेकेदास न फोंगदोखरे मांगना हाइकिबदा मरुभूमि की पांखक ओरबा अतोबा लेबा कयाना एग्रीकल्चर की मरी लेना मही मरों कया पुथोप ngamlaga सही सुप इसिंग मरांग कायना फंगबदा नतना मैन पावर की अवाटपसु लैतबा नॉर्थ ईस्ट रीजन दा करिगिदमक मही मरों मरांग कायना पुथोप ngamloidage इथै लखोंग मतिक साना साखोलंद्रिबा मखै लौबगी थबक साखोलन ngamloi नोंग मरांग कायना सुबलंदम असिदा अफबा मखलगी मरु मरांग सिजिनदुना पोथोक हेना पुथोकनबा होनबा मथौ ताई हाइना फोंदोखी नोंथेलगी सेशन दा एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मणिपुर एंड पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट की मतंगदसु निमिनि सुबना पांगथोकदबा सेमिनार अमसु पांगथोकी In case of fruits, main fruits which we produce here are banana, jackfruit, lemon, oranges, and pineapple. Now, if you know a desert country like Israel can export fruits and vegetables worth about $5 billion per year to Europe,
And if Kenya can, supply 1/3 of, requirement of flour in European markets, why not Northeast, with so much of greenery, so much of water, manpower, cannot think of this thing? And for that, what is necessary, that agricultural research, extension services, credit facilities, these things have to improve, and state governments have to take the lead, because without agriculture, as I have told you already, there is no future. In case of fruits, main fruits which you produce here. Manipur Chamber of Commerce and Industries MCCI amasong Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries FBCCI anigi marakta lalolitiki oiba Memorandum of Understanding MOU sahi taunakre. Memorandum adu ngasi singbairong da laiba Hotel Classic Grande da MCCI ge President Dr. THW amasong FBCCI ge President Abdul Matlab Ahmad Anina sahi taunaki. MOU adu Indian Chamber of Commerce ki President S. Kaul gi mamangda sahi taunaki bani donena sahi taunaba aduda MCCI amasong FBCCI gi members sing su saru yaki. Yanase inaki ba aduda Manipur State amasong Bangladesh da kari lalolitik tauba yabagi haibadu thidokpa lam anisigi nupi entrepreneurs sing lamdam anisigi nupi entrepreneurs sing gi phibam phaganba rural economy fagatnaba thabak thorom singda mateng pangnaba haibu wafam sing su yauri. MOU sahi taunaraba matungda Bangladesh ki Commerce and Industries Minister yauba mifam amsu pangthoki mifam aduda sahi taunaki ba MOU adu Bangladesh ki Commerce and Industries Minister Tofel Ahmad ki mamangda MCCI amasung FBCCI ki President anigi marakta lanthoknaki. With this signing of this MOU with the both chambers, we have trade relations with India. Though it is in favor of India, it doesn't matter. We are getting benefit out of it because we are importing many things from India because of our own purpose. We are importing cotton, we are importing yarn, we are importing many things. So that helps Bangladesh economy. So the balance of trade, it doesn't matter. Even China, we are importing more from China than even India. China is the #1 importing country for Bangladesh and India is the second. Amuram dangasi nongtil si Minister Okram Ibobiga Bangladesh ki Commerce and Industries Minister Tofel Ahmad ka si Minister ga office unakre. Konung mamangda Labour City Convention Center da pangthokiba Northeast ASEAN Summit lising ni tarataro ki ngasini ni samanamit ki thorom yawnanaba Bangladesh ki Minister Mohammed Tofel Ahmad Manipur da laki bani. Lamgi wahog dagin habu wafum da ngarang Jiribam gi modbung da thokiba khana senaba ki thodokta Jiribam gi dibong da gi mi ani soktuna Assam gi silsarda laikana kre haidi thodok aduna maram oiraga ngasi so Jiribam gi mafam kharada khana senaba thodok masa sing ngasi se thoki loinena Jiri mayol dagi Barak Circle amadi Kasarom da sakhigada bamasung sanglakada ba passenger gari singba amata senakide local service tawkiba gari sing so senakidre amasung dukan kaithel sing so thonglona kre Orally by people must the palm the Tautok sing Makata and Toktan of Ziribam Gimafam Kayada, police number some BDF singna Akan Mamonga, Sixtarang sing local lay, Serak Asida, Nasinong tel Ziribamgi, Bauporada Laiba, upon Maziribam Mera Paibi, AZM Palgi Officer Ziribamda, Laiba Tongan ba CSO, singing mute sing Amasung Mera Paibi sing Yaduna, Pangtoki Bimi Pamamana, Kanagumba Matana, Aranba Pau Sanduktana, Kaluki Weba Irang Sagat Pigan Haina, Apil Taukre. Gari hurali haibagi wahog da maya Imphal Yangbi Guardian da miyamna fuba da miyo ani sire amana sokpa da girimsta laika nakre thodoba singarang nungthel pung mangarom taba duai da thokibani ngarang numidang pung tarilam taba duai da rimsta pukhalak ba matung da laika nabang ngamdana laikidraba numidang pung taramathoi khara hen ba duai da laikidabani police tagi phama pawgi matungina laikidraba miyo ani adudi Lilong Mairen Khundagi Bogi Mayum Nurdin gi masanupa Nauba Sai Kun amadi Lilong Turel Ahanbidagi Mohammed Azwai Khan gi masanupa Fundrai Mayum Awas Sahi Taramapani Makoyani Mahauzi Housing Rims ki Mokta Thamle Rims ta Layang Liba Sokla Mamioi Aduki Mamingna Mamana Fongdoropogi Matung ina Maki Masanupa Adu Sahi Taramarilum Tangairi Maki Mamanaba Singa Koiba Satkani Haina Thokraga Asopan Yawi Haiba Pau Fangbadagi Rims ta Lakpani Haina Fongdoki
Sanabadi district ki Ngamun village ta thas ki taruk tagi hauduna satharakiba Manipur da khundari ba thado furup ki akhanaba cultural festival nga celebration kre tongan ba furup kaya da cultural group Tara Marina sar yadana satharakiba festival asi loisinba ki thoram ga mailenna thado cultural festival sing tara taruk ki secretary Langkhomang Kimjena hai ki bada handak sahida ki hauduna hont haina Mingthonduna pangtholiba cultural festival asige pandamdi Manipur ki ariba furup oriba thado furup ki culture identity vo haurakliba mirolda khanganba amasung yokhanaba honabani sahi khodingi April 3 ta pangthona honaragani mahi marong haurakpagi nungaiba phongdokpaga mari lenana namit humni sumna pangthokiba festival celebration bagi sargama oina all tribalship associations Manipur ki president Tongpu Kipzena iba Jonghing and Nganghun Kauba Larik Amasok Fonki, Toromasida, IFC Minister Namtang Hauki Amasong MLA, Namsa Kipjenso Saruyaki. Thado si Karambano, Equi culture, customs, Carino, Equi Nona, Amuka Pukhat Laga, Equina Thado tribe si, Chauhat Hanaba, Manging Hong Tajin Sena, Equi si festival si Pangtuk Zabani. Hun hai si board si thare dana maru si chongrak pado madu matam da de khoina yinsang na pi thar do madu amma lo khat la ga khoini hangi thaini gi ipui pasing isor da kat pado madu khoina kat hai batare every year sum chauna di pang thok pangam na basi de hot na gane do initially will be very difficult Hauke kumjali Army Assistant Police personnel launna papang thokiba recruitment saru yakiba candidate singi baiba boss I pang thoktabagi mayokta National Highways na satharakiba matam kaktaba economic blockade ki manung sananga si Imphal East ki Jiribam subdivision ki manung sanba Golathon thong gwangmada blockade sakot pasing singna Imphal tama thorkadaba gari singdagi ayawa polam kaya singthakri hairi Adamapo hausi fawbagi oina pamdaba thawdok singthobagi paw leitri panbayai recruitment asira sar yakiba Imphal West amas Thawal district candidate singna khongjang kaya satatun lak haukiba March thagi konipan fawbagi manungda baiba boss I pangthoktrabadi matam kaktaba economic blockade tawgani haina Manipur government ta akan muwafam sing thamduna khangan ba leikrabani Amaranda blockade asibo sawgaladuna sanapati da so khongjang loi singna oil tanker taragi mingsel sing thugai khrelonena national highway number 38 da lakpa truck yankhai rom so lambi da khamanduna thamkiba galonena so amasung license su munkhre hairi Azi matang saida break matang lawjage Manipur mas malam ke tonga tonga bi paw singalone ne koi break ta yamna tunan jarake impact nes ming ta dalebiyo Classic Hospitality Training Institute na offer Tawzari 3 special job-oriented courses to launch your career. 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operations, level 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday 10 a.m. to 5 p.m. Hena Kupamarol Gidama contact W Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Break matung da taran muksari hausi makata papauda Imphal East District manung sana laiba lamlai gi sanada laiba nung sikol park ta sathariba Manipur gi ahanba Singzo Festival ga ngasi taruni sanmanumita Festival of Cinema pangthokre Tharomada Manipur government ke consultant Dr. R.K. Nimai Film Forum gi Siamin El Surjakant Sarama amasung Arts and Culture gi Director Dr. K. Susilana Sibgi Person amasung guest of Saryaki Luna Manipur film gi sangnaraba artist singna makal makha kaya gi jago isai sing utna festival asibi yengba lakpa miyang gi puning sing singki Singzo Festival ga mari lenena pangthoki ba Festival of Cinema ga mari lenena Director Dr. Makor Mani Mong Sabana Direction piba nangna kapa paksa di haina mingthon ba film amas utki Singzo Festival Committee ke convener Rakesh Nauremna film gi mating dagi sanabi amasung nat ki phajaba kaya miyam da khangan bangamba asina maram oiraga Singzo Festival asibu hena masak thokana ba Festival of Cinema asi pangthokani haiki Singju Festival 2016 asigi saruk amoina National Film Festival ama koigi Festival of Cinema Manipur haina mingthon ba festival ama koi hapsanjari haiba festival sta Manipur yauna Nagaland Assam aduga Meghalaya Mizoram Sikkim Odisha haiba state sing asidagi tonga tong film national amadi international award phangaba film kungani pana koi screening tawna ba thorang tawjari film haiba si asoba mass media amani asoba mass media asidagi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯀꯣꯜ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯁꯤꯛꯅ ꯁꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯇꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯥ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯆꯀꯥ 4 ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯀꯥ 2 ꯄꯥꯟꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯤꯛꯊꯟꯅ ꯆꯠꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯃꯨꯡ ꯊꯣꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ 2 ꯊꯩꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯈꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯆꯥꯒꯦ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯐꯝꯃꯨꯔꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯐꯤ ꯄꯤꯌꯨꯅꯀꯣ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯄꯣꯠꯅꯣꯕ ꯆꯧꯍꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯁꯤꯡꯖꯨꯗꯣ ꯆꯥ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡꯀꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯃꯜꯂꯦ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯔꯊꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕꯗꯗꯤ ꯂꯝꯍꯥꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯀꯣ ꯖꯒꯥꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯡꯕꯅꯗꯤ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯆꯤꯟꯕꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯀꯣꯝꯃꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯉꯦ 50ꯗꯩꯅ 50ꯗꯩꯅ 50 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯡꯖꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏ ꯆꯍꯤ 13 ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯀ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯇꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯂꯤꯁ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯆꯍꯤ 30 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯂꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯒꯣꯄꯥꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯒꯣꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯝꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3ꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯀꯤꯀꯥꯗ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯕꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 94 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯏ ꯏꯕꯣꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯣꯃꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯌꯥꯃꯣ ꯆꯍꯤ 94 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯜ ꯁꯥꯃꯨꯉꯧ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯕꯣꯏ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯣꯃꯀꯥꯟꯇꯗ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯤꯁꯝꯕꯣꯔ ꯁꯤꯡꯍꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 4ꯗ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯤआꯔꯑꯣꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯦꯔꯨꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯀꯃꯈ꯭ꯌꯥ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯈ꯭ꯌꯥ ꯇꯦꯝꯄꯜꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯅꯤꯂꯆꯜ ꯆꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯅꯈꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯀꯃꯈ꯭ꯌꯥ ꯈꯨꯔꯨꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯂꯗꯨꯅ ꯇꯔꯨꯟ ꯒꯣꯒꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯨꯟꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 11ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ कोलकाता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरक्राफ्ट 300 लोमगा ngarang ayuk minute khara pau faunaba ngamudre haina report amana claim tawrakli adubo ATC nadi wafam asi minor oina lawre report ki matungina fongdorokpadagi matungina authority na system adubo amuhana thabak
तौननब होनबद पुंग अनिरोम संखि हाइरि अमरोमदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नदी थौदोक असिना मियामदा करिसु थोइना मिपाइबा पोकनखिदे थौदोक अदु टेक्निकल गी खुदोंग सादबगिदमक थोखिबनि हाइरि रिपोर्ट की मतुंग इना थौदोक अदु BSNL गी लिंक फंगदबदगी थोखिबनि हाइनसु पाव असिना मखा तारि हौजिक सानबगी पाउदा अनिसुबस्ता लेवल केस प्राइस जूनियर बॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट हयेंगदगी मपाल कांगजेबुंगदा हौरगनी टूर्नामेंट से ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंदना पांगथोकदबनी पांगथोकदब टूर्नामेंट से गिदमक सेम साबा पुनमक लोइख्रे हयेंगदगी हौदुना मीटर सुबना सतगदब टूर्नामेंट असिदा तोंगान तोंगान क्लब 10 सर यागनी वॉलीबॉल से कोई चाहिए कुछ मके स्टेट लेवल मिनी सब जूनियर जूनियर अदगी ओपन इंडोर स्टेडियम द चाहिए कुछ की पांगथोई चाहिए कुछ मके नेशनल लेवल यावे अदुबु मणिपुर की प्रजाना असे वॉलीबॉल तवे हाबसे खंगदे मरमदना खोइना हाकुमदगी होरे हरगा वफम सेदा प्रजा मयाम सिंग सेदा खोइना वॉलीबॉल दंतम तौसी अदुगा मयाम सि वॉलीबॉल करिनो हाबदो खंगनसी अदु खंगबिरो मतुंग सेदा कोई प्रजा मैम मफम खुद वॉलीबॉल से सानरगा मणिपुर की अफब प्लेयर थोरप वाखंड अखोना केस प्राइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट से हौरोक्चबनी इंडिया के बैडमिंटन सानरोय साइना नेहवाल मलेशिया ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर टूर्नामेंट की वुमेन सिंगल कंपटीशन सेमीफाइनल संगमख्रे अदम ओइनमक VV सिंधुदी माइथी हौरे ngasi सानगिबा क्वार्टर फाइनल मैच अमदा साइना थाईलैंड की पोर्टिम्पो तरामापन कुनमाथोई कुनमाथोई तरामरी कुनमाथोई तरामरी दा माइथी पीदना सेमीफाइनल संगमखिबनी अदम ओइनमक अतोप मैच अमदा थाईलैंड की राचानोक्ना इंडिया की PV सिंधुबु तरेट कुनमाथोई निपान कुनमाथोई दा माइथी पीरमखि साइना नेहवाल will play Tai Ju Jing the semi-final the Sandragani Sainana Chinese Taipei gi Tai Ju Yinga Taramdurak Sanabada Mangar Kaba Namkrabani How's Arabada Maruba Pawana Pizari Sajibu Noma Pan was Sarabaki Taramangas in Manipur Mapum Kada Parks and a Pantona Gray. NESN Business Family Simitrato King Masi Arubanamita Agriculture Masung Masagi Allied Sector Sing Sapanabat Matang the Kanakray. Amasung Ziribam the Kanagamatan Aramba Pau Sadokana, Kalam Kyo the Irang Sakati Haina, CSO Sing Apple.